Sanibonani guys, how are you guys? Yay, usisi yangibhalela la uthi awushozi kinale mathatha intombazane yasifake enkingeni, so we don't know what to do. So the reason sibhalela ukuthi at least kube nabantu abaziyo and maybe bangasipha like solution singenza la. Uthi awushozi berebo meba bakereke. So bekune women's conference esontweni, yabona? So siyahlangana esesima ladies abomama bemisi. Sahlangana sizoyenza vele umthandazo. Uthi one day sihleli sithi imana bafazi asameni 1 2 3 4 5 6, yabona? Isimarana guys umuntu again. Yazi mina inkinga yami ngathi manje ngalose weight ngayeka. Vele ya weight ibuye yonke ngesikhathi si1. Kanti sojima every day like sifana ujime every day. Hayi mina yazi ukujima na kuyangidina. Anonke healthy ujime. Mawuyeka lana ugaina futhi. Shoot masofu emathoneni sijima. Go tlhoka tšhelete nke motho no diela ko kae atle ka sexy body ka sexy figure nami ngifake nenyashinyana kancane ba extend. Okay, sorry ngizabe ngiphithise. Okay, so uthi siplan ke ukuthi stockfell stuff like that, yabona? Uthi hayi kukhona umunye umama, so mfana ngibabize ngama say name, yabona? But ngoba bomama badala. So to mam Nkabindu, mam Sibiyelo, mam Nkosi. Yeah, mam Nkosi uyoqalelisa this idea uzena this idea ukuthi asenze so istokfela soyenza ukuthi at least ngo December sikhona keeper our family see uma vacation and stuff like that, kungabi istokfela sokudla or anything, sasolo kube charity extra area iberikisha ngo December. Uthi hayi vele umam Sibiya, mam Nkosi nomam Sibanyoni, mam Nkosi, mam Sibiya, mam Nkosi hayi zizongihlangahlanganisa zilebongo, yabona? So uthi hayi vele kuvume uthi umam Sibanyoni yambona ukuthi lobo umama laba bavele emalini vele uthi nale uyacoka ngakhona. Uthi omunye umama esontweni akakhuluma, uyeza esontweni azikhonzele azihambele. Uthi vele umuntu o respect everyone because of asimazeli akusumuntu lo manihlangene kulobona imali bomama nifuna ama advice labo lelo umntwana musibanibani yazi use university akubhiyey bayenzani yo umyeni wami uthi akusilobo mama labo. Uthi use esontweni uyasonta uyahamba, uthi uyambona the car I driver uyambona ukuthi uvele emalini the way agcoka ngakhona izimpahla zakhe angeke uthola umunye umuntu azigcokile ukuthi you can see ukuthi me ona le chelete. But asilaba umama laba bathanda show off, ngisho nabazabo umama bamabandla abanye ningi ukuthi bathanda ama show off kanjani. Uthi uyambona ukuthi asiumama lo okay sharp. Uthi hayi vele umama Sibanyoni vele babakhuluma so uthi naye sondele ngesitulo athi yibo mama i-idea ngiyayithanda nami bengacela ukuthi ngibe involved lana esontweni, ngingabe ukuthi ngizesontweni ngiyahamba ngakhulumisa abantu, yabona? So bengicela mama Nkosi ukuthi nami ningifake. Uthi abo mama abaningi baba attracted because of umama Sibanyoni, yabona? Onale status ko-cracking abamotsibele but they can see uthi umyeni wakhe akangeni isonto kuza umama I1 lelo langa uvela nabantwana bakhe but mostly every Sunday kuza yena I1. Hayi uthi sisjozi hayi kube ukuthi vele umama Nkosi kube huyi chairperson vele ya stockfell wabona, kube huyi umuthwara chelete ingi a connect ama meeting stuff like that, ba nominate umama Sibanyoni, umama Sibanyoni, umama Sibiya nomama Nkosi ba nominate nomama Sibiya ukuthi bazoncedisana. Uthi umama Sibanyoni athi ish mina ladies inkinga yami vele umsebenzi but bengathanda ukuthi nami ngibe involved kukhulunywe vele kukhishwa imali. I won't mention the money, imali bebayikhipha every month towards the stockfell sabo, yabona? So I was chosen kube ukuthi siyahlangana esontweni sakhuluma sicheka incwadi in vele uthi social work vele irun esontweni kube yi-social yabo mama bomkhuleko bakokerekeng abotho singa invite abamama abangekho esontweni. Hayi ibe right that I was chosen vele umama azingi idea ukuthi how about if ever this thing is for ama vacation waka December, yabona? Sifune i-travel agent ezothi isibhekele like ama trip nyana kilobona ezokhona ukunceda nabantu azangiba travel internationally or aba travel around, yabona? Khona umunye usisenyamazi mina so angaza an hotspot ngezindawo eserious. Umama Nkosi uthi ngcono umuntu nomuntu azibekele imali bayilethe ezandleni zakhe masizo divide umuntu sithumele accountini yakhe ukuthi yena uye emakhaya or uyakuphi or uya international kube ukuthi up to lo yemuntu nomndeni wakhe, singafaki abantu bangaphandle akube into yangaphezweni. Hayi urayi sivele kuvumelane like that, kungabe vele nezinkinga, ungabe nomuntu onganganga kulobona sonke vele kusivumelana. Uthi hayi sharp uthi vele isikhathi siyahla every month siyahlangana masiya esontweni labo mama siyahlangana. Hayi siphana ama advice siyahlangana siphana ama advice uthi until one day
azile umama Sibanyoni uthi azile athi ishibo mama ngine tiyenyana kwami bengicela uthi mind you kithi sonke esontweni akekho umuntu owaya kaMama Sibanyoni uthi nginetiye kwami bengicela bomama bomkhuleko ukuthi ningeza nizokhulekela lento soyenza ngeweekend uthi it was during the week izoyenza ngeweekend nilethe umkhuleko kwami and then ngeweekend ngisala ngiyani invite nize netiyanini ngizabe nginayo ngeweekend urayi sisi vele ayisijabule uthi vele usisi uhamba ngeviclass iviclass angishilo imoto le lezi moto ngazangihlangahlanganisa but ngiyangibamba uthi uhamba ngeviclass vele ukhona umunye abomama bangana imoto umama unemoto uyi1 so uthi athi befuthi ngizanigibeza ke sihambeni siyeni kwami then ngizabe ngindrop off la esontweni ongizanidropa la nifuni ngindrope khona lo wemoto athi mina ngizagibela ngapha ngizanisala emuva ibe kanjalo indaba uthi ayisisi sikhuleke sicede esebandleni kodwa la sigibele vele ku viclass ke sihambe uthi endleleni akaxoxa uMama Sibanyoni umuntu okhulumayo uthi ashayile igospel yakhe uthi ayisisi sihamba uthi leso sikhathi uJune this year uthi sesiphathi nonyaka imali vele siyayikhipha akekho umuntu osalelayo vele si-committed kwindabeni ukuthi imali yama vacation uthi hayi vele masifika kaMama Sibanyoni urusisi sihambe isikhathi isibange sinto uthi isonto lethu selokishini uMama Sibanyoni akahlala elokishini uhlala esilungwini uthi sihambe uthi singenelele uthi azibane le ndlela lezi vele ezithi la kunemithi khona yabona hlala kunemithunzi uMama Sibanyoni uhlala kulama area anjalo uthi hayi vele sihambe uthi vele sifike kwa awusi masivele imoto mayivele igate uthi azange sibelieve ukuthi kalo mama uthi ibalcony yakhona iglass uthi yabona lesi sisibona iTV iglass uthi vele athi ladies welcome kwami angithanda uyazi ukuletha abantu kwami nisenhlanhleni uthi hayi vele sibonge sijabulile phela uthi masifika vele lapha umuntu vele unehelper basetelile wena majuicy wena mafinger snacks enyane bayenzile uthi bayenzile vele kuthi ukhomba ukuthi vele beka prepared ukuthi uzosinvite but bayangashelanga beforehand yabona uthi hayi vele sifike vele singene simkhuleko before vele sizodla vele simkhuleko sithandaze vele sithandazise indlu yami nithathenishe imimoya yasihlupha la nendlini achaze like that uthi hayi sibe bomama bomkhuleko ayikushaya ichorus ayikushaya ichorus bomama sodwa uthi noma lo baba akekho nalabantwana bebangekho bekunalo sisi lo oklinayo yabona uthi hayi kushaya umkhuleko ayikuthandaziwe uthi thandaziwe ngamalimi uthandaziwe uthi sisi sithandaze uyangizwa sithandaze abaphatha imoya baphathe imimoya yabona uthi hayi after vele umkhuleko vele basibongeke ngala ukudla lokho uthi vele asitshela ukuthi ladies ngine business idea yabona ngoba mina umuntu wama business ngiyalibona ikhaya lami ukuthi njani ukuze ngibe la nami ngahlala ngicala ukuhlala ku squatter camp and then ngaba ngijona ama businesses kancane ngakhula ke ngandondlobala ku business thi mina ladies ngithanda nina ngoba bomama bomkhuleko sengine business proposal but abafuna ukujoina sizakhuluma ke ngizathatha inamba yami ningifonele nesizokhuluma ke ukuthi sijoina kanjani ibusiness ngihamba kanjani nisihlangane nge1 to 1 khona ukuni-explainela ukuthi ukwenzakalani hayi uthi hayi sisivele sonke sijabule phela akekho umuntu ongafuna imali akekho umuntu ongafuna ukuhlala la usibona khona phansi ethayilini ubona ukuthi le tile sile ithayile leli uthola bathi i-square meter ye100 and something uthi yabona ukuthi ithayile ile mali uthi vele kube kanjalo hayi after umkhuleko vele uthi vele sihamba sikhaphe ke hamba sidropa vele emzini uhlala la sisi okay hayi sisi uhlala la okay hayi wena uhlala la okay hayi avalelise umama uthi hahambe hayi sisibe kanjalo ke uthi yabo mama bomkhuleko ngoba sine WhatsApp group abana sithanda ukuhleba vele uthi hayi vele umama Sibiya athi hey mankosi uyizwe njani indaba le yama business hayi ukuthi umuntu ufuna usijontshela imali nje safuna ama business abunguthi imali ethu seyiningi ebank yabona uthi vele simhlebe uthi umama Nkosi uthi mina nje mina yazi ngifuna ukuzwa ngi-interested ngizomfonela mina ngihlangana naye uthi umama Sibiya athi ona ma ufuna ukuyohlangana naye hayi ungangishike nami ngifuna uhamba nawe phela ufuna ukuba nemali mina ngingabi nemali ngqono Sibe
soyi-2 uthi sifihlele labonye abomama esihambe na uthi befuthi beside that abomama laba abanye vele kube ukuthi they are not interested kangako because sonke sesicabanga ukuthi ufuna usitshontshela imali so baphule back bona bangamlandeleli usisi yabona Mama Sibanyoni uthi hayi mina nomama Sibiya vele kube yithama number 1 sifonela ugela ukuthi MK indaba yakho lebo ikhuluma lelanga thina si interested singahlangana kuphi bathi usisi vele athi okay ngiyaseta appointment ukusohlangana kuphi ngizanikhipha mina out for lunch I don't mind ay uthi hayi sis prepare si ubarishe ke uthi ubarishe silapho silandelele umama Sibanyoni uthi mase umama Sibanyoni athi mina ladies nginama business amaningi ngiyenza lokhu nalokhu ngeke ngisho phela ngizombamba ngiyenza lokhu nalokhu ngokwenzayo yabona so if you interested balani phansi ama details wenu ama address in mina ngizoni contacta ke sibona ukuthi icala kanjani le ndaba yethu uthi awasharp hayi kube ilunch isicede vele sijike uthi kungabi nento ukuthi yes alarm ukuthi man something off stuff like that uthi hayi uthi mina mangifika endlini vele ngitshela ubaba phela endlini ukuthi asihlangane nalo mama loya ufancy in simnikeza ama details wethu nama address nani uthi uzosifonela hayi ubaba vele ashwathi ayi ifuna enzela ama CK phela ibonakala indaba kilobona anenzela ama CK naribe registered ningasolo nikolda ama SARS kusasa bathi bazodla indlu yethu hayi uthi baba ngipha ama tips vele like the husband amupha ama tips ukuthi yenziwa njani uthi hayi okay sharp hayi uthi umama Sibanyoni afonele mina yona angafonela umama Sibiya athi mama Sibanyoni athi mama Nkosi wena yazi ngibona ngathi umuntu orath man kule group liyabo mama so how about ukuthi ungeza sihlangane or ngize lapho kwakho sihlangane sizokhuluma indaba yethu soyi-2 siye kumama Sibiya yabona uthi ngivume ke nami ngoba ngithanda izinto ngingali ngivume ngithi okay sizohlangana nini kanjani uthi usisi athi okay how about ngize kusasa emina abantwana baba esikoleni nalo baba maka emsebenzini sizokhona ukukhuluma mina na woman to woman uthi hayi vele ngivume ukuthi kuseni vele ngivuke ngicline phela sibonile lapha kasisi ukuthi ukucline kunomuntu oclina uthi ngicline ngenze sho ukuthi vele kunuka fresh endlini ngize ngibheke nama scones ukuthi makafika phela ngimoffer something because masike kwakhe bayasoffer yabona uthi hayi vele usisi afike vele afike uthi ahlale phansi vele kube umuntu vele ukuthi ufika vele ukhuluma down to business akadlali uthi amtshele ukuthi mina sisi recruiter abantu but uma yoba under mina you should know ukuthi kunesindlela pha ukuthi uzihambe iqala ukuze ufike kule level yami yabona so bengifuna ukubuza ukuthi are you willing ukuthi uqale lento lesicala sibe together na siyele umama Sibiya kube yimi nawe si2 sirani sizobiza umama Sibiya later hayi manje hayi umama Nkosi uthi awushozi ngingali vele mina ngithi hey lana kunemali khona ngithi ngifaka ungangimi information ngicela ukuthi ungifake usisi uthi hayi vele usisi athi okay ngicela ukuthi next week Friday ube free ube available ngizoza la mina ekseni ngizocollecta and then sihambe ke sicala le ndaba yethu business uthi lo muntu lona akangikhombisa ibusiness ngisho ukuthi uyangirecruiter and then sizobona na Friday uthi ubaba makafika vele ngimcocela ukuthi ayi uthi uzongirecruiter mara sihlangana Friday next week ekseni yena uzongithatha ke engichazela kahle about the business uthi my husband athi lo mama lo every time ngitshela ngebusiness but akasho ukuthi business enjalo uthi like ubaba vele angitshela uthi hayi lo mama lo uzonscam uyabona uzonscam uthi vele ngibona ukuthi hayi le ndoda le nomona le inomona ngeke ngeke samtshela next ebuya kulo mama uthi hayi asiyeke sizoyibona Friday uthi vele ngiphume kulo baba ngafuni sho sikhuluma indaba le vele sikhulumayo uthi hayi le Friday ifika angifonele Thursday night athi remember kusasa ngifika ngithola uready uthi hayi usisi uthi hayi vele kusasa Friday kuseni ubaba makavuka aqinisekile emsebenzini nalabo abalungisa bayikolweni uthi namele ngathi yasamasinya ngaba ready uthi umuntu wangifonela vele wabo on time 7:00 beyasela khona uthi hayi vele angithathe ke angiqobule sihambe uthi la endleleni angitshela athi uyayazi ialtar yemali na uthaqale kanjalo uthi siya drive ngaleso mzuzu and uthi ungibuza so ugcoka ama sunglass mina ngagcoka ngama sunglass uthi ungibuza so uyajika vele uyangibheka uthi yazi ialtar yemali na ukuthi imali kumele ukuthi uyibize imali kumele ukuthi uworship imali fanele ucontrol uyicommand ise kuwe uthi mama uthi ngithi kanjani uthi athi ambuza ukuthi
uthi amtshele athi phela imali iyaphila, imali kumele ukuthi uyazi ukuthi uphilisana nayo kanjani. Imali asiyinto engaphili. Uma ufuna ukuba nemali kumele uzimisele ukuthi uzoyilwela, uzoyisebenza, uzoyikhomanda, uzoyibiza ukuthi ipresence yakho izwakale. Uma ufike imali khona ukukusaba ize kuwe. Imali ingakube ukuthi iyakudelela ukuthi mafo uthi ize uyayibiza ingafuni. Uthi like aqale le conversation uthi but ngibe so lost ukuthi mina lo muntu angimzwisisi ukuthi ukhuluma ngani. Uthi angithi okay yabona ukuthi angaboni ngathi like I'm uninterested because ukuthi ngiyobona la siyakhona ngabuthi soya uphela amandla sisayi. Uthi amtshela athi ama extremes angangani ungawajumpa or ama loops angangani ungawajumpa for imali. Uthi ngibona ukuthi lo muntu lo usuphumile ekudlaleni kahle indaba ayikhulumayo userious. Uthi usisi athi hayi mina yazi ngifuna ukuba successful ngiphumele okushina ngikhe ngihlale esilungwini abantwana bamangeni igolo right ngibe nemali ngikhona ukuzimela yabona ngasolo ngibe ihousewife endlini. Uthi okay so if that's what you want fanele ulwazi ukuthi ke usazokujumpa ama loops for imali. And mama ngiyacela mama uNkosi indaba esikhuluma la iphela lana emotweni ayiki umyeni wakho ayiki umngani wakho mama Sibiya ihame nawe bazobona ngawo ukuthi wena ungenile emnothweni ila wena uzothatha uba recruit nawe ukuthi bangene kule business esizoyiqala. Yabona uthi hayi ngivume uthi hayi Josie vele ngizivumele vele hayi ngivume ngithi hayi mina mama la kunemali khona it's a hill I'm willing to die. Yabona uthi okay sharp. Hayi uthi sihamba uthi ngiyabona ukuthi ngale ndlela solo sihamba sifike sesiyaphuma ke manje lokushini uthi indlela vele siyahamba ya offremba ithi like ngathi uphi mara ya offremba like uyabona sewuhamba endleleni sewubona ukuthi kunale matshani la uyabona amatshani lawa angatha dry yabona uthi solo siyahamba uthi ngimbuza uthande siya kuphi uthi no I'm going to meet in a business associate yami and then ngizoyimithisana nawe and then siyakhuluma ke way forward ukuthi senza kanjani up until wena uzuvuma ukuthi uyajona le business yethu and then ila sizokuthatha from one step to the second step la izokuthi ke siyaqala ke sesiyasebenza. Uthi hayi awushozi ube right uthi mama Sibiya mangisendleleni angifonile athi hayi ngizobaba kakhulu basho hlangana nomama Sibanyoni kanti ukhuluma ngani mina ngoba senangivalela. Uthi hayi ngiphike ngithi mina bengithi mama Sibanyoni ngizohlangana naye manje ngisangisakhona kunezinto engibhizi ngazo umzakameni wami ngizothi masini uhlangana nomama Sibanyoni ngizokufonela sihlangana naye soyi2 so okamanje ngisamisa indaba zaka mama Sibanyoni. Uthi abele ngitshela mama Sibiya manga kanjani uthi daleli lo mgulukudu ulalele vele ulalele conversation yethu athi uyenze kahle yazwa ngamtshela because into eziso azifuna abantu abaningi siyamosheka. Uthi hayi sisihambe uthi sihambe sifike vele uthi le business associate ifone ukuthi ukuphi uthi ile phone iconnecte ku speaker semoto sho athi hayi ngiyeza nomama uNkosi ngasikudala ngipha boma 15 minutes zabe sengilapho. Uthi sihambe uthi sifike vele komunye umuzi kwelinye ilokishi uthi siphumile outside la hlala khona yabona sesisekudeni uthi about 2 hours drive sesilapho ke. Uthi masifika vele uthi uthi sisijosi masifika lapho uthi ngibangale ngabantu bahleli ngangigubhu zama 2 liter yabona is empty. Uthi izosila lafa hlala khona abantu is either kunomborefiti or kunomakhosi kahle sizoyenzana. Uthi athi thula ngicela ukuthi uthule uzobona sesingenile. Uthi vele ahlike uthi makahlika usisi vele ahlike vele asifase vele ngendwangu ukuthi show irespect la ngena khona asifase vele alitleme like mo kalishila because usisi uzagqoke vele ichini. Uthi awushozi kube yini ngami sengiyahlika sengiyalandela ngoba sijini sifuna imali sibomama bestokfel. Hayi uthi vele masifika vele labantu abasebenza lapha yana vele yabona asibone vele basithathe vele uthi sina singalandeli line nabantu abaphethe igubhu yama2 liters empty. Uthi vele basisendleni uthi vele masifika vele kuvela umakhosi uthi makhosi makafika athi ubuyile nalo mama athi uthi vele ambuza ukuthi umambani uthi mama asho ngumama uNkosi unabantwana abangaka asho unomyeni yebo and then athi kuye athi umama umkhuleko na are you like committed to church or yakhona ukuphula like umthetho webandla yabona. Uthi umama vele athi mina ngumama umkhuleko like inkonzo into yami yabona. Uthi ambuza ukuthi so le ritual esizoyenza are you willing ukuthi ube nemali isonto unimise kancane ube nemali na yabona. Uthi ngimangale ukuthi iritual
uthi umama uNkosi athi i-ritual yani baba because angi-understand mina ngizola nge-business transaction esizoba khona kahle so sengiyamangala ukuthi manje ama-ritual angena ngani. Uthi vele umama Sibanyoni athi imama ungaboni konke nginako uthi ngithethe kuNkulunkulu angathathanga uNkulunkulu. Yes uNkulunkulu was there but inezinto ngizenzile to fast forward imali yami ukuthi ngibe nemali. So if ever when you are willing ukuthi ube nempilo mina engiphilayo kunama sacrifices that you need to do for you to be able to achieve lempilo engiphila nginayo okwamanje. Yabona? So mina ngizobuza into ezithuthi, how far can you jump or can you jump ama loops ukuthi ube nemali na for money. Yabona? Uthi mama Nkosi ngicala vele ngidide uthi ngiyacala vele sengiyangunguza phela sengiyasapha. Uthi ngingasazi ukuthi ngivume or ngale. Uthi ngicabange like my husband athi lo muntu lo uzoni scam. Uthi ngicabanga amagama kamini wami but ngoba ngingumuntu owayenza amaphutho umuntu ukuthanda izinto. Uthi ngibuza ukuthi nizothwala uthi ngibuze umama Sibanyoni ukuthi nizongithwalisa or in athi angeke sikuthwalise but sizokunikeza something to strengthen you ukuthi in each and every business oyicalayo like ube namandla and udominate ku business le uzoyenza. Yabona izokuphala umandla. Yabona uthi umama Nkosi ngingabuza izinto eziningi nami sengi-interested phela ukuthi manje sengibona ngidriver i-V-Class. Yabona sengibona ngi-independent ubaba uNkosi sengimupha ama-10 nama-20,000 ngithi baba uzobona ukuthi uthenga ini. Uthi sengizipicture kanjalo uthi ngithi kuye ngithi angeke ngifuna ukuthatha abantwana bami lento leni zokuthi nizongipha yona izobooster ibhizinisi engizocala. Uthi umama Sibanyoni athi no athi whatever money uzoyibamba izomultiply. Yabona whatever money athi yabona nale mali ye-stockpile unayo athi ingamultiply ungazi ukuthi multiply kanjani but imali uzoba nayo. Yabona whatever simple things ozozithengisa imali yamultiplyeka wena uzibona sewuba nemali but ukuthi kanjani ngeke u-understand you know ukuthi lento le yakusebenzela. Uthi sisi that was the biggest mistake of my life engayithatha lelo langa. Uthi ngivume uthi mangiceda uvuma kukhitshwe ibhavu. Yabona ibhavu nibiza ini ibhavu lesiwashela kizwe ingubo masizinyathela niyibona ibhavu ngisho. Uthi ukhitshwe ibhavu uthi uthelwe enye into ngathi dark purple or imnyama uthi uthelwe yona ngaphakathi uthi bathi kimi umama Sibanyoni nalo makhosi bathi khumula ke sisungene ngapha. Uthi sisingangena ngakhumula azange ngibuza ama question ngavele ngakhumula ngangena. Uthi bangigeza labantu boyithunga izandla zabo boyithu. Uthi bangigeza or awushozi bangigeza bangitshela ukuthi ngingatshela umuntu kube imfihlo indaba yenzeke lapha iphelele kulela rombe singakilo. Uthi hayi ngivume vele. Uthi hayi umama Sibanyoni angitshela ukuthi sizolinda a week after a week ngizokufonela ke then sicale phansi ke indaba ye business or awushozi ke sahana sabutisha the question. Uthi vele endleleni kube umuntu uthi asimela sihlale phansi sidle. Uthi angireassure ukuthi izinto zizohamba kahle, don't worry, umini wakho uzokuthanda, abantwana bakho bazoba successful, anything uyibamba izoflourisha nje. Yonke into yakho ithasha izoflourish uzosibona nanoma ugqokile uzoba lesiridi abantu ngeke baze bakuphaphele mawungena nje endaweni abantu bazopay attention to you. Uthi vele izinto vele angitshela zona or awushoze believe each and everything lo sisangitshela yona ukuthi ngingabazi kube ngathi ungihypnotizile ukuthi anything ayikhulumayo ngivume. Yabona ube ngathi puppet master nami the puppet. Mangathi yenza sonyayenza angibuzi anything or awushozi hayi suka angikhaphe vele nje. Uthi mangifika vele endlini ngiphathe this strange headache uthi vele ngilale. Hayi uthi mina wami afike vele angithola uthi mina ngulomuntu wazi ukuthi makafika sengiphekile siyahlala sibukela izindaba siyadla siyacoca ngixoxela ngimsebenzi. Uthi ngalelanga ngithole vele ngilele ngaphekanga uthi ngilele mina ngibuze ukuthi uhambe njani. Uthi ish ngicela ulale nyanga angizizwa kahle sokhuluma kusasa. Hayi uthi le following day mina noma emsebenzini uthi mina noma ka emsebenzini vele uthi abuye vele around lunch time. Uthi angitshela ukuthi emsebenzini like they laid me off should bambathize abuye endlini bamxoshile kahle bathi
involve some kind of fraud. Uthi umyeni wami umuntu like honest, umuntu nje honest, angeke azayenza izinto lezi even if neka involve fraud ngabe ngiyazi ukuthi wenzeni, yabona. Uthi bamtshela ukuthi no, we are still investigating but wena hlala ekhaya, yabona. Uthi okay, uthi mara ikhanda still lisangiphethe. Uthi mama Sibonyana angifonele athi sisi already singakhona ukuthi sihlangane na, yabona. Uthi ngitshela ukuthi no, I still have a crisis la endlini, ngizothi mangirade ngizokufonela. Uthi hayi sis, lo adrop ifone. Uthi hayi vele angibuze vele ubaba uNkosi, kangithi ubaba uNkosi angisho, yeah, angibuze vele the husband ukuthi kanti nihambe njani. Uthi ngamtsheli vele hayi bese komunye usisa zange sisamthola, so sathi ukuthi le awudila nje sapho. Uthi azange ngimtshele vele anything. Uthi hayi the following day mama Sibonyana angifonela athi phela sisi bekumele ukuthi siye ku business presentation, so wena ungazange, yabona. So manje ngenze kanjani? Uthi like I cannot leave my husband because ngiyambona ukuthi akula. Athi uthi ngithi I mean Ayesha nami ngiyagula, I'm not well, and my husband unama issues wakhe asemsebenzini, so ngeke ngikhona ukumshiya, yabona. So sis athi manje siwenza kanjani? Uthi ngitshela ukuthi ngicela ukuthi ungiphe a day or two then ngizokufonela sizokuthi siyani lapho ku business presentation. Uthi the husband angicocela athi hamba, like we do need the money, yabona. Sayidinga, we do need the money, so please ngicela ukuthi uthathe le opportunity because ayikho enye indlela yokufaka imali bangasasebenzi. Uthi the following day vele ngivuke vele ngigula lekhanda vele. Uthi lengishaya ukuthi ngilobona like utlo heartbeat kotsebeni. Uthi ngizokuthi endlebeni ndiwebini ngiphatha ngakhona. Uthi amehlo wami already ngasakhona like ukuvula ukuthi ngibone i-sunlight. Uthi ubaba vele angithathe vele angise doctor ngicheck bangipha amaphilisi ngibuye endlini. Uthi ngivele ngitshela umama Sibonyana uthi ngiyagula since ngibe la nawe, ngiyagula like I'm not feeling well. Uthi umama Sibonyana athi manje ufuna uchaza ukuthi athi ngiyagula serious, on a serious note I'm sick and I don't know ukuthi kahle ukhozwa yini ukugula because sibena sedoteni abangabonanga next, but maybe stress, but likhana lingicalile before i-issue kamini wami, yabona. Uthi umama Sibonyana athi okay, no problem ke sizabonana sisi, ube right. Or I was from lelanga ngibuya le, my husband uphele emsebenzi, imoto yakhe yaba involved ku car accident, yaba total write off, and phezulu kwaloko besingana ne insurance because of the car was paid up. Bengana ne insurance aluza imoto like that. Uthi umntwana wami washayisa imoto waba involved ku car accident, kahle waba esesibhedlela. Or awushozi uphilo baka bathakathakana in a space of a month. Impilo yami ehlanga to extend ukuthi ngizibuza ukhani kwenzakalani. Uthi nami still i-headache isangiphatha, angisakhoni like ukusocialize, ngikhona ukuya esontweni sengihlala ngisendlini abantu bazongikhulekela, but like nothing it's going my way. Ngiyagula, uthi I'm losing so much weight, sengidark, yabona. Uthi hayi ubaba athi hayi man, hazi izinto lezi asale sibazalwane but lezi ngathi zifuna isinto, asambe siyo consult. Uthi vele ngale ngithi azange ngabelieve la kulezi zinto zelezo, so uzoletha ubonye ubumnyama la endlini. Uthi baba athi wena awusi right, ngiluze imoto, ngiluze umsebenzi, everything yethu siyayiluza, but awukhona ubona ukuthi there is something, kune form la elwa nathi kahle uthi form ubumnyama or yini amasho or amabhadi, but there is a form of darkness or whatever yenzakalayo la elwa nathi, yabona. Uthi hayi vele usisi afonela umama Sibanyoni athi mama Sibanyoni yazi izinto zama zihambe kahle in uthi manje so August ke manje asihambe kahle in I'm sick, bengicela wona nomama Sibiya take over indabeni zama stockfel, mina ngisafuna ukuba involved kizo, yabona. Uthi vele baba hand vele bahambe bayoshintsha ukuthi ngikhona ukube uyokhipha imali umama Sibanyoni nomama Sibiya. Uthi vele ngiphuma izintweni zama stockfel awushozi kitso vele 8. Ursisi angakutshela ukuthi ngagula from ngcobo size 42, uthi ngagula ngabe sengcobo 32, uthi ngawonda ngaphela, so lo ngiphethe headache. Uthi ngihambile ama scan bayo check ukuthi yini, abatholi nothing. Uthi my husband one day aphume yena hamba, uthi cabanga manje asisana nemoto phela endlini, uthi aphume ahambe nomngani wakhe bayilanda omunye umakhosi, or awushozi balade emakhosi, baxela emakhosi hakani la kerokethi ko Kamareng baze nomakhosi kwami. Uthi ngaleso sikhathi awushozi izinto phela zihambe kahle, ubaba akasebenzi like imali ayisaflow le khona, siyanconcosela ukuthi at least athole umsebenzi ke before le ikhona iphela. Alanda umakhosi, uthi makhosi immediately akavula umnyango. Uthi makhosi ngimbona vele athuka makangibheka, athuka athi mama wenzeni,
mama wenzeni. All awushows mindu ngile lapho for ritual of money bathi fanele ngicommand imali ngicommand yenzeni respect. What I've never been to any business presentation since ngiphathe ekhanda ngagula ngabe ngimtsho ukuthi angisi right sizoyibona lento uthi since azange ngayo any business presentation angawothi umama Sibayoni ni business yakhe yini azange ngiye anything. The only time angihamba naye siyodla out yongipromise izinto ezingekho. Alright, vele athi mama wenzeni uthi vele ngithula athi mama wenzeni yabona uthi vele uthi my husband akazi ukuthi sangaya nomama Sibayoni nemntwini akazi azange ngize ngimtshele because mama Sibayoni said fanele ukuthi ezinye izinto kube ezamnayo. Or awushoze ngimtshela ukuthi hayi ngahamba nomama Sibayoni siya ku business presentation wangisa komunye umuntu angitshela ngemali for sicommand senze and then bathi fanele ukuthi in order for me business yami izohamba kahle fanele ukuthi ngiqale ngale ritual ukuthi ngiyageza kusho ngisusa like ubumnyama bokuhlupheka ngithola inhlambululo ukuthi ngikhona uattracta imali uthi ngaya lapho the following day ngaba mangifika endlini ngaphatha ikhanda the following day labasela kuqhubeke ikhanda waya uthi uMakhosi said to the lady when uye lapha yana already they had plans about your life wena ngabe ungasaphili kusho lo muntu okuyiselapha samanga ukuthi uphila kanjani kumele ukuthi ngabe kudala washona athi lo muntu ukubulele wena sewuyigagogo like akusese umuntu kahle sewuyigagogo ngoba ispirit sakho salile ukuhamba that's why uhlala uhlupheka ugula uziwonda ube uthi awusozineke wotile abarimothuthi aribeke wotile bebukathela metsimo yabona la mathambo la athi beka nomgodi la ungathela amanzi aza ade webe ngonde ngakhona athi beka umuntu okile kahle athi uMakhosi was like uyigagogo lo muntu lo uthethe umoya wakho uthethe wena ashiya igagogo wena uthanda oberekele yena umukinyitse chelete so wena lento leyo asazi ukuthi wayengakubulala because we supposed to uphile for a week after 7 days you die. Yabona uthi ngibe shock ithi umama Sibanyoni uthi uMakhosi athi ngithi uhambe nobani athi umama Sibanyoni so the husband was like umama Sibanyoni muphi sorry we alarm umama Sibanyoni muphi yabona uthi wasesontweni lo nemali yabona uthi like rebel this thing or I believe or jwang angangithaka kanjani mina phela nginamali I'm not a level in yakhe uthi Makhosi abachazele athi abantu abaso they le abantu abanezinhlanhla but banganamali ungaboni ukuthi wena like unalimahlathi ya uruka attractor chelete so bayakudonsa bakudonsa until wena you believe ukuthi ungafika ku level in yakhe is not ukuthi uyalapha 11 and ufuna ukuthi wena uzubelieve uzuzinikele ngomoya ukuthi ngiyazinikela kulomuntu uthi angisebenzise and then that's when ke bathatha yonke inhlanhla yakho baze ba destroy ukuthi ushala ubhubha because of they no longer need to if uba khona yabaphazamisa everything abayenzayo so lo mama lo was supposed ukuthi ngabe sonqotshiwe already kube huye ayifaka imali lapha yana afutha ayofuna umunye phambili abantu abanjalo bayenza kanjani or awushozi angakutshela ukuthi my husband the following day was like asambe yonkhoma kaMama Sibanyoni simlanda uthi sahamba saqasha vele i-transport ibhaki bangalisa ngasemuva uthi sahamba uthi sahamba angakutshela ukuthi sihambile kaMama Sibanyoni azangaze ngakuthola uthi that house azangathola uthi ngakulahlekela ngabathe kaMama Sibanyoni bokula azange sikuthola uthi my husband wathi ifonela uMama Sibiya ngoba hamba noMama Sibiya or awushoza uMama Sibiya naye was uthi sahamba azange sakuthola uthi the day ngaya kuMakhosi uMama Sibiya azange sangifonela uMama Sibiya azange saya sontweni uMama Sibiya she's nowhere to be found or awushozi uMakhosi ungincedile wangihlambulula or I'm not well ngi 60% well angisi right but what I can tell ukuthi abomama bakhohlakele kunabantu abasebenzisa izinhlanhla zabantu bangaboni wena usho ukuthi umama usestokfeleni uyamazi uthi awushozi mina ngifike iphinyuhle umlomo ngwatawu ngikhuluma so ngabe ngangcwatshiwa mina lo nyaka lo but kumndimali thing ke nabo ke survival but uMama Sibanyoni angimtholi uthi ngimsearch ku social media ngimsearch yonke indawo nasesontweni uthi akatholakali lo yama mama uthuthile or mama boyispoki or mama bothunyelwe aretsebi or nka go botsa maka gore msadi o kae mara thudi nga go botsa gore rena le chelete ya go yokushare but asimtholi namanje.